Cara untuk nak set up you guys punya Trezor Model 1, let's go. So dekat sini you guys boleh ambil you guys punya device, and first thing first, apa yang you guys perlu buat ialah you guys kena download dia punya apps. Macam saya buat kat PC, saya buat dekat MacBook. Jadi kita akan download dulu. You guys boleh pergi ke trezors.io ataupun tak kisahlah then you guys boleh tekan dekat bahagian apps dekat sini. Then you guys boleh pilih download for desktop. Untuk you guys yang desktop, untuk you guys yang pakai Mac, you guys boleh pakai download untuk Mac. So sekarang kita akan tekan ini dan saya tekan allow. So right now dia tengah install. Ini sesuai untuk orang yang bajet rendah tapi nak try ada hardware wallet, which is juga nak simpan you guys punya own crypto. Then ini sangat-sangat reasonable. Harga dia bawah daripada RM200 sahaja. You guys boleh check dekat link saya bagi dekat description. So kita dah settle install, and you guys boleh literally you guys boleh connectkan saja dengan you guys punya device. Kalau macam saya, nampak tak, kita tak buka lagi kan. Jadi kita akan tarik dulu depan ni, and you guys boleh tengok lah. Ini bentuk depan app Trezor tu. Dia simple je. Di atas dulu Trezor ada screen tu, ada satu button dan ada dua button. Basically very simple device. So right now kita akan connectkan dengan kita punya PC. Saya akan cucuk sahaja dekat sini. And dekat sini nampak tak, dia tulis Trezor Model 1 device is secure. Then kita boleh tekan sahaja set up my Trezor right now. Kita boleh install dulu firmware untuk update latest version dekat kita punya Trezor. Bila dah update dia punya firmware, and dekat ni you guys akan nampak dia tulis create new wallet ataupun recover using wallet backup. Bagi saya, let's say kalau you guys truly nak ada hardware wallet bukannya hot wallet, you guys boleh je recover wallet you guys dekat mana-mana dekat online, dan you guys recover kat sini. Tapi bagi saya lah, hanya guna recover wallet ni, let's say kalau this hardware wallet hilang and you guys beli yang baru dan you guys recover, then okay. Tapi let's say kalau you guys nak recover you guys punya hot wallet you guys dekat tempat lain, tak payah. Better kita akan create new wallet sahaja. Supaya apa? Function hardware wallet lah. Supaya kita tak nak benda ni ada attach dengan mana-mana ataupun pernah connect dengan apa-apa website. Memang kita nak dia secara offline, tak pernah connect dengan mana-mana. So let's say you guys boleh tekan saja continue backup, and dekat sini tulis lah create wallet backup. Then dia inform yang ini untuk recover, never take picture or backup dalam bentuk digital sebab nanti orang boleh tengok. Store your wallet secure, never with anyone. Then kita boleh saja create wallet right now. So right now you guys nampak, so dekat sini dia bagi lebih kurang 24 words perkataan, and right now apa yang you guys perlu buat ialah satu-satu akan muncul dekat Trezor punya display, dan you guys kena catat itu ke dalam paper yang dia bagi, ataupun you guys tulis lah kat mana-mana tempat lain kan. Yang penting jangan bagi hilang. Sebab at the end of the day, inilah yang dimasukkan dekat dalam crypto, yang you guys boleh simpan duit anda dekat dalam otak. Sebab 24 patah perkataan ini adalah perkara yang paling penting sekali. All your asset ada based on dekat sini. Jadi make sure that you guys catat. So right now saya akan catat dulu. Jadi right now kita dah settle tulis. Memang agak masa panjang sikit. Then basically right now dia just tulis continue with pin. Kita boleh set lah kita punya pin dulu. Untuk ini tak ada kena-mena dengan blockchain. Ini adalah keselamatan daripada Trezor sendiri. Jadi kita akan tengah confirm. So kita dah set password. Basically right now dah pun settle guys. So you guys boleh tengok kat sini. Kita boleh activate lah. You guys nak guna untuk Bitcoin dulu ke, Ethereum ke, Binance Smart Chain ke, semua boleh. Jadi untuk test kita akan tekan Bitcoin, Ethereum. Kita akan pilih Binance Smart Chain. Dan kita boleh saja tekan dekat complete setup. So basically right now itu sahaja cara untuk nak set up you guys punya Trezor Model 1. Very simple and very straightforward. Buat masa ni saya ada satu extra lagi, Trezor Model 1 tapi color putih. Let's say kalau you guys nak, you guys boleh masuk dekat dalam tele. Nanti saya akan inform lebih detail dekat sana. Thank you guys.